Bona moshimane wa ka bophelong ha ntho di etsa o sena sepheo ha ona moo yang teng. Ntho e nngwe le nngwe na le sepheo ho na le moo yang teng. Purpose. Batho ba bangata maphelong a bona ba bolawa le ho sitiswa ke ho hloka sepheo. Wa bona hona jwale o fumana motho a le kore a lahletswe ke tshepo, maikutlo a e a ferekane. Bophelong ba hao lokela ho batla hore sepheo sa hao hantle ntle lefatsheng moo ke eng? Ke eng? Wa bona di-company tse leng teng tse kgolo hona jwale tse ntseng di sebetsa ke di-company tse leng tsa tseba hore na sepheo sa hore ba the company eo e ne le e re ke nke mohlala ka wena jwalo ka o compiler mona o le CFM. O lokela hore ha o kena hore jwale mona ke compilela thuso Motaung, tshwantse o mphe pina ka sepheo. Se ka mpapalla pina fela e be le sepheo sa hore hobaneng ke lokela ho bapala pina eo, hobaneng momamedi a lokela ho e mamela, hobaneng e lokela ho ba seyalemoyeng, hobaneng wena jwalo ka o le Films Boy o lokela hore o e compile o e hlophise. Sepheo se tla o fitlhisa mo batho ba bangata ba kekeng ba fihla teng. Ko o jwetsa nnete, ke phela ka sepheo.